Podrška programa Pokreni nešto svoje za nas je došla u pravom trenutku. Prijave su bile u veljači, a naš program školice, koja je zapravo dobila podršku, je počeo taman u to isto vrijeme. S obzirom da mi nismo edukatori sami po sebi, radi se o trčanju, mi smo htjeli ljudima pomoći u tome, dobro nam je došla podrška mentora koji su nam pomogli da osmislimo program, da ga ispeglamo u onim stvarima u kojima možda nije bio savršen. I sve to zajedno rezultiralo je tim da smo ove godine imali 400 ljudi koji su pohađali našu školicu. Kroz tih 6 mjeseci koliko je trajao program podrške, mi vjerujemo da smo uštedjeli nekoliko godina traženja, pokušaka i pogrešaka i na tome smo iznimno zahvalni. I zato ako imate neki projekt koji barem malo mijenja svijet, prijavite se na projekt Pokreni nešto svoje, možda zajedno s njima to i uspijete.